Lera bana wutin gwasa me lera dana tuok ke kui spele maigo. Ka roja dana cha no ngwata me men gurno bakula nywaka yakel. Ano amen dana cha lada ken ki duoba dana cha lada ke jeno ken te ka roch mjikan gurno ba lingana. Kuma spele IO shitka me chana jaling. Wa ken chika korij kena ngogan tama. Chikan korij kena ngogan no biga nyen ke kuma kirma yadit. Kon kuma kirma yadit awaman lada. Chakena la osha gore mal rei wich ka so Sudan. Wajen ko target nene ten shalke nuari karodian. Shukume spele gayo shelada no bine mejer ku kanan tama. Ko chine ngaje no chela gore mal. Ne bine ne wen ko dongde mal daratan. Ka kujamo michi kuma kirma yadi de ne SSPDF de ne agwe lektin de Pin Johnson luin ke de ne Bishop tela jang kene di ala content chiro matinere kur me tin nyoka nuari chikan we micha do cha report ba la no kene ka gwine no nyenye ken ke jichen bor ke kujamo antame chine kur mo chine kungok bine kunyin ke kume SSPDF re wich ka so Sudan ngay kon diala no Dr. Machar chaje yen ka yan ka je ka kwi jechen bor lat ka je no jen kene jechen bor jel ka kel antama shi aspele mayo chikan kor chikan ngo ka jena dana gor no de jen ling ka jen gwas me ka kwi dien so biya ngaje no antama bu korbe de tin ana gwada che to ka je shit ka kore pane chi to ka shanka jen dang raw widaraw shala do shikan de ni kirma yadi chikan ka joj report e pane chikan no washi kuma so Sudan che chuje long kanedi sha anak kana mechong wande sha kan ka ke ti cha kep ka en mandan en jak kuma so Sudan ko be chuj awaken ma ken kuma spele IO re duaran chal ke panyum ka jen equatorian winemi ka kajo keji wakaye ajene kwa report kwa le topan kuma spele mayun wo de ne diaranten winemi de Rodian watch so no mo jen chikane chulara no shine war shine declare tama ko bene kuta kor ke kuma kirma yadit charaja mo chaje kwen en ude shalka me Gabriel Lam Ramadan la spokesperson ka kuma spele maigo